Ini kita bin bedik gini, agam kanan ini kita bin bedik. Pang beda ya, pang saya minta. Nah, agam kiri ini. Ada kenyat baju. Bidang itu. Nah, jadi pas waktu ingatnya, iya ya Nana. Jore rorang, jore rorang, jore roleh kiri, roleh kanan. Begini tuh. Set gitu. Ngepek. Ini kurang ngatur, kurang ngatur. Padahal pojok ya. Nah, padahal agak gini, tak kan? Padahal pojok. Gua jadi langsung tak. Nah, tuh Bang kencang. Bagian tuh ngepek, lah betul. Nah, jalan, Bang. Jalan dong di coba. Nah, tuh dur tuh babin. Coba Pak maksimal. Ah, tuh babin. Ya. Dah, tujang. Ya. Coba Pak. Oh ya. Oh, tuh agam. Bang jang tuh. Ah, itu dah. Ya, entar. Agam kanan, mundur kiri langsung. Jang. Ah, coba. Tumpuh. Mandi ya. Foto. Ini dah Bapak Pom. Gimana foto? Semoga sukses ya.